Сегодня мы рады приветствовать наших первых пассажиров на нашем интеграционном рейсе из Алматы в Грецию. Рейс отправляется в Ираклион, это на острове Крит, в Средиземном море. Рейсы будут летать из Алматы 3 раза в неделю на комфортабельном нашем лучшем, наверное, авиалайнере Airbus A321LR. Я думаю, что всем нашим пассажирам будет удобно добраться прямыми рейсами в такое удивительное туристическое направление. Будем рады приветствовать всех пассажиров. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Гүлвира. Қазір мен Грецияға ұшып бара жатырмын. Бұл мен үшін өте үлкен қуаныш. Себебі бұл менің бала кезімнен бергі арманым. Бұл саяхат мен үшін тек қана жағымды әсер береді деген үлкен үміттемін. Really happy to be today here. At the beginning of the summer, our airline opening a new destination. It's a beautiful place, I believe, and we hope that there will be a lot of tourists who will visit Greece, maybe for first time, but I believe they will love to come again and again. Everybody knows that the Minoan civilization was the cradle of the civilization of Western Europe. Everybody knows the Cretan diet as a gastronomy. Everybody knows, above all, we have the heartfelt hospitality. I mean, we feel the visitor as a part of our family. We make him family, and we are very proud of it. So, gastronomy, nature, culture, and heartfelt hospitality is the 4 main pillars. Why do you have to visit Crete?